Framåt tillsammans, arbetsförmågeteamet. Eteenpäin yhdessä, työkykytiimi. Työkykytiimi on ryhmä ammattilaisia, jotka auttavat sinua työkykysi arvioinnissa ja työllistymismahdollisuuksiesi kartoittamisessa. Tiimin jäsenet voivat olla esimerkiksi lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalihuollon, työllisyyspalveluiden ja Kelan asiantuntija. Työkykytiimi on apuna erityisesti silloin, kun olet esimerkiksi työtön, kuntoutustuella tai jos terveydentilasi tai muut esteet vaikeuttavat työllistymistäsi. Me autamme löytämään sopivan polun ja tuen, joka vie sinua elämässä eteenpäin. Under mötena går vi igenom din situation tillsammans. Vårt mål är att hitta lösningar tillsammans och planera vad som ska göras härnäst. Vi kan hjälpa dig att hitta lämpliga tjänster som stödjer dig att sysselsättas. Kom ihåg att arbetsförmågeteamet finns där för dig hela vägen och att allt sker i samarbete, inte med tvång. Framåt tillsammans, social- och hälsovårdstjänster som ditt stöd. Eteenpäin yhdessä, sosiaali- ja terveyspalvelut tukenasi.